Usuhuje nguhereje ikaze we dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane, jewe nitwa Mr Kenzo, nigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC bakomeje kugenda barwana inkundura ku mpande zombi. Reka nkubwire ngo aya makuru yacu ndayahera Uvira, nkubwire ko Uvira ibintu byabaye ibicika guhera ku munsi w'ejo kugezana n'aka kanya. Abaturage batuye Uvira baravuga ko imirwano yabaye imirwano guhera ku munsi w'ejo ijoro ryose kugerana n'aka kanya. Aya makuru ndaje nyakubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi ndakubwira ko ingabo za South Africa zatangiye kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kimwaro gikomeye cyane. Ubwo ni nyuma yuko babonye ko umutwe w'M23 nta mikino ifitanye nabo, gahunda ifite ari ukubamara hangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi ndaza kukubwira ko uwitwa Ndayishimiye Evariste uyobora igihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo yarari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, ariko yahagiye ku buryo bwihishwa, ku buryo bukomeye cyane. Uru ruzinduko rwabaye mu buryo bw'ibanga bw'uwo bita Ndayishimiye Evariste yakoreye Kinshasa. Ndaje ngende ndukubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi munyemerere tuze kwerekeza mu yandi materitwari yahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda aberamo intambara. Turerekeza muri Robero, turerekeza za Butembo, turerekeza maso yacu muri teritwari ya Masisi, dore ko urugamba naho rukomeje kugenda ruba urugamba. Ngaho rero nimunyemerere tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko kandi mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking, kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri gatanu. Giye ukomeje kugenda ubagezaho aya makuru, akaba ari nanjye uba wayabateguriye. Monyite Mr Kenzo, mbahereje ikaze. Reka amakuru yacu tuyahere ahangaha Uvira, aho abarwanyi b'umutwe M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC bakomeje kugenda barwana inkundura. Dore ko amakuru aturuka ahangaha ku butaka bwa Uvira dukesha abaturage bahangaha Uvira batubwira neza ko guhera ku munsi w'ejo kugerana n'aka kanya imirwano ikomeje kugenda iba imirwano hagati y'impande zombi. Abasirikare ba FARDC ngo bakaniye, ariko kandi inyeshyamba z'umutwe M23 nazo zikomeje kugenda zishaka uburyo za kwinjira ahangaha Uvira. Ku munsi w'ejo abarwanyi b'umutwe M23 kugira ngo imirwano ibe yakwaduka ku buryo bukomeye cyane, n'abarwanyi ba M23 bari bamaze gutangaza ko bageze muri Uvira ariko batarabasha kuhirukana abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi n'abarwanyi ba South Africa, ntuze gusiga n'abawazalendo. Ariko abawazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi FARDC na South Africa bahise bakora operasiyo ikomeye cyane yo gusohora izi nyeshyamba za M23 igitaraganya ahangaha muri Uvira. Ibi ngibi ntibyatinze kubera ko inyeshyamba za M23 zahise zisubizwa inyuma ku murongo wa Uvira ahangaha nyine mu gace ka Uvira. Ubundi inyeshyamba z'umutwe M23 zikomeza kurwanira mu marembo ya Uvira ubwo zashakaga nyine kugerageza kwinjira muri iyi Uvira, ariko bikaza kugenda birangira bwije bidakunze. Nubwo amasasu yakomeje kugenda avuga no mu masaha y'ijoro ryose bukaza gucya, izi nyeshyamba za M23 n'ubundi zitarabasha kwinjira muri iyi Uvira. Abarwanyi b'umutwe M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC ku mpande zombi baremeza neza ko iyi Uvira ikomeje kugenda igwamo abasirikare benshi kandi ku mpande zombi. Ibyo ngibyo bigatuma iyi Uvira abakurikiranira bya hafi intambara yaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaza ko iyi Uvira ishobora kuzagwamo abasirikare benshi cyane bagwa mu ntege abaguye ahangaha igoma, mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zageragezaga gufata iyi Goma. Ngayo nguko noneho rero ibya Uvira ndizera ntashidikanya ko mwamaze kubyumva ku buryo bukomeye cyane, ahubwo munyemerere mbabwire ku ngabo za South Africa ngo ziri kuva ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko zifite ikimwaro gikomeye cyane ndetse n'igisebo ku maso. South Africa yafashe umwanzuro wo gucyura abasirikare bayo nyuma yuko iboneye ko umutwe wa M23 wamaramaje mu kuba buri muntu wese ukomeje kugenda uyitambika ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Cyril Ramaphosa rero ku munsi w'ejo igitaraganya nibwo yatangaje uyu mwanzuro ko agiye gutangira gukura ingabo ze ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo niho hagaragaye ingabo za South Africa mu bice bimwe na bimwe bitandukanye zivuga ko zamaze gupakira utwangushye ngo zive ahangaha ku
butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero ibya South Africa nabyo tubiveho ku buryo bwihuse, ahubwo twigire kuri aya makuru avugwa kuri Ndayishimiye Evariste ndetse na mushuti we Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo n'uruzinduko rw'ibanga rwakozwe n'uwitwa Ndayishimiye Evariste guturuka mu gihugu cy'u Burundi, akaba na perezida uyobora igihugu cy'u Burundi yagiriye ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yari yagiye kubonana na mucuti we Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bongere gusubiramo amasezerano bagiranye mu gihe Ndayishimiye Evariste yemeraga neza ko agiye kohereza ingabo z'u Burundi ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zikomeze guhangana no guhashya ndetse uyu mutwe wa M23, ariko ibingibi bitaje kugenda bikunda ubwo Ndayishimiye Evariste yakomeje kugenda abura ingabo nyinshi cyane zari zikomeje kugenda zifasha aba barwanyi ba FARDC kurwana uru rugamba ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko biravugwa neza ko icyazinduye uyu Ndayishimiye Evariste ari urupfu rwa General Bizoza bemeranwaga cyane. General Bizoza akaba yaraje kugenda ahitanwa n'izi nyeshyamba z'umutwe M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Ndayishimiye Evariste rero muri uru ruzinduko ngo yaraje gusubiramo amasezerano yagiranye n'uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta uramenya neza ibyavugiwe muri iyi nama ya babiri, perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa Kongo, ariko igihe biza kugenda bigira hanze turaza kugenda tubibashyikiriza ku buryo bukomeye cyane. Soreje ahangaha amakuru nari naguteguriye, gusa komeza gukora subscribe, commenting, unarayikinga kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho gatanu ku kandi. Jewe mukomeje kugenda mubana Monyite Mr Kenzo, ndabashimiye.